Почитувани гледачи, ве поздравуваме и во ова уште едно ново издание на емисијата Ваш термин 17:10. Знаете секогаш сме тука за вас за да ве информираме околу проблемите со вашето здравје. Пред извесен период на почетокот од новата сезона од емисијата Ваш термин, практично со почетокот на новата сезона, ни гостуваше господинот Зоран Дерновшек, кој е иноватор од Словенија, меѓутоа моментално живее во Италија. Тогаш исто така ви доставивме интересни информации околу она што тој го има откриено како додаток во третирањето кај децата кои што имаат проблем со аутизмот. И сега после известно време повторно е тука со нас некако да ги дообјасниме тие работи, да ни каже што досега и како има се разбира околу оние искуства кои што ги има во однос на третманот кај овој додаток кој што се користи во третирањето на децата со аутизам и за она што го најавивме тогаш, тоа е центарот во Охрид кој што се планира да се отвори. Меѓутоа, секако ќе започнеме од негде за да нели оние кои што не следеле тогаш пак да им објасниме уште еднаш и во оваа емисија нешто повеќе за аутизмот. Господине Дерновшек, ви посакувам добре дојде уште еднаш во емисијата Ваш термин и во телевизија Сонце. Хвала. Вака, би сакала првим да започнеме со аутизмот, нели како појава кај децата. Вели вака, едно на 66 деца во светски рамки има знаци на аутизам. Во Македонија нема официјален регистар за оваа состојба, но според експертите, во последните години бројот на аутистични деца рапидно е зголемен. Од научното здружение за аутизам велат дека свесноста кај родителите е разбудена и се почесто има јавувања на загрижени мајки и татковци кои бараат совети, доколку нивното дете не зборува или се уште не ги направило првите чекори на 1,5 годишна возраст. Би сакала вие да ни кажете какви се вашите сознанија во однос на аутизмот, еве глобално. Овако. Моментални постоци у светској, значи глобално, со околу 1% од популација. Како то не заузима старих аутиста кои су веќе значи, прешли 18 и 21 годину и они су више мање у неким затворени установама. Можемо речи да е сад моментално у свету негде околу 86 милиона аутиста. Распростиреност, значи, nije potpuno jednaka. Najviše do ih ima Sjedinjene države Amerike, a nešto manje u Europi. Sjedinjene države bliže se 3% populacije, u Europi imamo između 0,7 do 0,9% populacije. Znači, Makedonija nešto preko 2 milijuna žitelji. Tu možemo računati da je recimo između 16 i 22 hiljade autističnih deteta, a koliko ima onih starijih koji su dobili takve ili onakve dijagnoze koji nisu uvijek autizam, nego su samo, mogu biti neke psihičke smetne, permanentne i slično, i zbog toga su negdje zatvoreni ili odraštaju na divlje, da kažem. To je teško znati da ako se ne prati. Prema tome, te stvari bi prvo trebali pratiti vaši doktori i onda bi trebali napraviti neki registar koji bi to uključivao u sebe, ali i to trebali bi početi da zauzimaju jedinstveni pristup ka definiciji autizma. Recimo, postoji više načina da se izmeri stepen autizma kod deteta. Recimo ADOS i recimo ATEC je razvijen sa strane Američke univerze i momentalno, bar po meni, je jedan najpreciznijih sistema za merenje stepena autizma. Čak i roditelji koji ne znaju šta je s njihovim detetom mogu jednostavnim odgovaranjem na upitnik koji je online prisutan mogu dobiti neki broj, a taj broj kaže im koliko ozbiljno je njihovo dete oštećeno u danom momentu.
Dobro, moraš engleski, to da, jer taj upitnik nije na makedonskom, nije na slovenskom, da se shvatimo. Prema tome, ali taj upitnik zapravo razvijen je više manje kao dijagnostički, znači da možeš i pratiti da li dete ide na bolje ili ide na gore. Prema tome, to je dosta univerzalna situacija. Sad, stepeni autizma su jako različiti. I to baš kod ovih lakših slučajeva često se meša da li je autizam ili da li je razvojni zaostatak. I problem je tu normalno i to što oficijalna medicina menja definiciju šta autizam zapravo jeste. Така, ќе појасниме и за тоа, меѓутоа дали се служувате само во однос на она дека последните години бројот на аутистични деца рапидно е зголемен. Имате ли и вие такви сознанија? Дека навистина се зголемени? Да, то заpravo ja pratim oficijalne vjerove, prema tome izvore, prema tome dobijam iste informacije. Da to isto kao što ste vi to pogledali. Ајде да кажеме за аутизмот. Официјален став кој е? Oficijalan stav momentalno jeste da je to smetna u razvoju koja nastaje zbog uticaja okoline, genetski i ne znam šta još. Početni stav bio je da je to kao psihička bolest, to je kad je počelo jedno 130 godina nazad. Posle u 70. godina prošlo stoljeća bio je to kao genetska, ali zašto su se stavovi su se menjali jer ti stavovi, te teorije nisu se dokazale nikada. Prema tome, i momentalna teorija, oficijalna koja važe da je to neizlečiva smetna u razvoju, zapravo još nije dokazana. Znači ima isto težinu, osim što je oficijalna, kao moja teorija gdje pričam o tome da bolest kao takva treba da ima 4 elementa. Znači uzročnika, okidač, simptomi i posljedice. Znači 4 elementa. I sad prema meni tačka 1, znači uzročnik kod autizma nisu vakcine, to je jako popularno. Jesu tačka 2 kao okidač, ali tačka 1 prema meni nisu. A što se tiče simptoma i posljedica, to, da vam kažem, to je čitav spektar, jer autizam nije jednostavna bolest. Ja kažem da je bolest. Ako imaš fizičkog uzročnika, onda ja sumnjam da tu je fizički uzročnik, mikrobakterija, koja bi se krila u na izgled zdravim ćelijama, nervnim ćelijama i time, da kažem, uticala na njihov pogrešni rad. Prema tome, kad imaš fizički uzročnik, ne možeš da pričaš o smetnama, nego moraš pričati o bolesti. Posljedna saznanja ukazuju na to da se s tim pristupom može uspješno tretirati autizam. Imamo uspjeha ljudi koji si, znači dete što su izašli van autističnog spektra, neki čak oficijalno potpuno izliječeni. Znači, broj tih slučajeva sve veći je. Kad smo prvi put pričali, više manje su bili to slučajevi, recimo Slovenija i drugi svet. Sad postoji već prvi slučajevi ovdje u Makedoniji. Jako roditelji, verovatno zbog nekih stigmi još neće da izađe pred vas, ali i to će doći. Da, sve vo svoje vreme. Kažete mi koji са тие najvažniji 3 delovi vo tretmanot na dецата sa autizmom? Glavna 3 dela, znači glavna 3 problema kod autizma koji su negde opšte prihvaćeni u biomedicinskom pristupu i čak i u nekim drugim stvarno alternativnima. Ja pričam o biomedicinskom jer RENS, znači ta je moja formula što sam otkrio, zapravo je dio biomedicinskih pristupa. Znači, biomedicinski pristup liječi probavu, sindrom polupropusnog creva, znači to ide dijetom itd. I nekim suplementima da one stvari što fale, vitamini, minerali, da ih dodavamo, da uspostavimo unutrašnji balans. Istovremeno tretira i GABU, kandidu kako kažete, tretira i loše bakterije u probavi i tako dalje. Znači, to je taj dio, to je neki gastro dio i to oficijalni doktori liječe već uspješno već decenijama. To nije nešto novo.
problem što je bio drugi dio, čišćenje mozga, znači od toksičnih metala koji su unutra nakupljeni i koji blokiraju rad mozga. Znači tu je bio taj uspješan detoks, bio je dosta zagonetka, da ne kažem da nije bilo, ima puno protokola i na tom području, ali jednostavno su spori ili neefikasni ili čak su ponekad za neko dijete opasni. Pa prema tome mogli bi gledati na to kao karika što fali u procesu uspješnog tretmaja. I zapravo to što sam ja otkrio, to je zapravo ta karika. Tako. A postoji i treće, kad dijete počine da se bliži fizičkom izlječenju, znači sad pričamo o fizičkom izlječenju, onda obično nastupi raskorak između njegove kalendarske starosti i njegove psihološke starosti, pa prema tome to specijalnom pedagogikom, opet novi specijalisti, mora da se tretira, da dijete uhvati zaostatak, ali to što se sad baš pokazalo u posljednje vreme je da ta djeca obično imaju malo bolje razvijene nervne ćelije, osjetljivije, pa zbog toga imaju često veoma dobro, da kažem, fotomemoriju. I tako da oni su kljukani podacima, ali njihov unutrašnji kompjuter, mozak, to ne može da obradi jer je nekako blokiran zbog svih tih toksina. I kad se to otkloni, taj problem, onda kad to proradi, onda im radi u većoj brzini, pa oni i brže hvataju zaostatak i mogu reći, kad kažu kad će biti naše dete kao obično dete, pa vidite, to mogu da kažem nikada. Najčešće nikada, jer neće biti kao obično dete, nego će biti nadprosečno. Да, тоа сакам да ве прашам, дали на вистина според она вие што досега го имате како искуство, тврдите дали сметате дека оние деца кои што ќе бидат излекувани може да бидат надпросечни? Па видите, тоа е моја теорија опет, ali ta teorija isto se pokazuje u praksi, jer neke od tih djeteta zapravo pokazuju crte genijalnosti, dosta brzo kad se počne da se čisti, kad počnu da rade. I moja teorija je da za autizam su više osjetljivi oni što imaju veći stepen razvijenosti nervnih ćelija. Znači osjetljiviji ili bolje razvijene nervne ćelije, pa su te ćelije zbog toga i osjetljivije na otrove. Sad postoji i ideja ili teorija zašto je razlika u broju autizma između dječaka i djevojčica. Jer znate da ima omjer 1:4? Ne. Niste znali? Ne. Znači 4 puta više ima momaka. Znači повеќе момчињата заболуваат од девојчињата. Puno više. Ali ja se tu šalim, da kažem. Kažem, dečki obično su napravljeni jednokanalno. Prema tome, kad im zatvoriš taj kanal, ništa se ne čuje. Žene su napravljene multikanalno, višekanalno, pa ako zatvoriš jedan kanal, još uvijek nešto radi. Prema tome, to je malo kao pošalica, ali u istinu, da kažem, naš mozak, momka i devojka, nije isto sagrađen. To jeste komparativan, ali je na drugi način, kako da kažem, na drugi način funkcionira. Recimo, kod muškarca tipično je da se mogu koncentrirati na jednu stvar i da budu jako fokusirani. Kod žena više je to da su multitasking, znači da mogu raditi više stvari odjednom, ali to recimo kod muškarca se retko sreće, ali isto se kod njih, a i obrnuto. Znači, nije to neko... Така, не е некое строго правило, strogo pravilo, nego neko opšte iskustvo. Dobro, pišu pisci, kao kažu muškarci Mars, žene Venera i slično, ali dobro. Prema tome, neka razlika postoji i to se pokazuje i tu kod autizma. A što se tiče oporavka, proces je isti. Ali bitni proces je isti, no razlika opet postoji
u smislu reakcija koje dolaze. Jer kod muškarca kad uđu, da kažem, u pubertet, znači iznad 12 godina, počnu drugi problemi i reakcije su više agresivne. Така. A kod devojka nisu toliko agresivne, nego su malo, da kažem, malo više lude na drugi način. Znači tu ima neka mala razlika u prosjeku, ali opet, problem je u tome, bar kako ja vidim, da nešto što bi trebalo liječiti kao bolest, ne samo tretirati, nego liječiti kao bolest, nije ni priznato kao bolest. Navučena je gore javna stigma, kao to je nešto loše, kao dete neodvojeno, a zapravo vidite ovako, da nekomu od tih kritičara uštrcamo otrov u mozak, on će reagirati potpuno isto. Така. Shvaćate? Znači, on može biti najbolji odgojen u svetu, pa će reagovati kao neko ludo dete autistično. Ако ги има тие отрови, што ги имаат децата со isto. аутизам. Prema tome, kad otkloniš te otrove, dete postaje drugo. Почнува мозокот нормално да функционира на некој Da, начин. tačno tako. Imamo više kristijana koji su uspješni u tome. U Sloveniji oficijelno je klinika na Beču ustanovila za dečka kristijana da je izašao iz autističnog spektra. To jest, autizam kao dijagnoza traži bar 6 elemenata ili više da potvrdi autizam. Inače je to neka smetna u razvoju ili usporeni razvoj i nešto slično. Znači, on je izašao ispod tih 6 smetni, pa zbog toga sad oficijalno nije autista u smislu dijagnoze, ali ima još uvijek autističke elemente, još uvijek se, da kažem, tretira i normalno ima veliki zaostatak, jer kad je on počeo tretmajem, on je bio do 13. godine neverbalan, išao na operaciju matičnim ćelijama, ona očisti ćelije, ali izbaci otrove u likvor, moždani fluid, pa se onda za neko vrijeme opet vrati u ćelije i tu smo gdje smo bili. Baš tu taj problem rešava taj moj preparat, jer na sebe povučete otrove i iznosi ih van iz tela. I tu je ta razlika. Znači, te operacije same po sebi nisu loši tretmaji, ali su parcijalni. Nisu celokupni. Znači, rešavaju dio problema, a ne sve, i zbog toga se problem vraća. Ајде, тука би сакала вака околу третманот, бидејќи заради тоа да добро ги информираме нашите гледачи, пред се оние кои што имаат вакви проблеми со своите деца и сите оние кои што ќе не следат, да објасниме околу третманот. Ние, кога гостувавте минатиот пат пред околу 5 месеци, потенциравме дека овој додаток во исхраната кој што вие го имате откриено, значи не се користи стрикно само тој, па да се третира, нели, аутизмот. Меѓутоа, тој се вклучува во целиот оној процес во кој што се вклучени и докторите и другите личности кои што би требало да бидат вклучени во третманот на аутизмот. Би сакала околу тоа малку да поразговараме и да ни го објасните тоа и да го објасниме до нашите гледачи дека не е само консумирањето на овој додаток решение, меѓутоа ова е фактички последната, можеби, алка која што треба во овој процес да се додаде или која што недостасува за да биде комплетно сето тоа. Објаснете ни го овој процес малку. Zapravo drugo više važi. Onaj dio što je falio, zbog čega su bili tretmaji proglašeni neefikasnim ili znači, ali uprkos svemu, sada recimo, kako da kažem, doktor може biti jako dobar. Кога вие го вклучувате вашиот додаток, докторите кои што се во третманот на тоа дете се запознати. Doktori mogu biti jako, jako dobri. Nije tu problem. On može imati znanja ogromno. Ali, ako nema prave alate da liječi dete ili da mu pomaže, on ima svezane ruke. Ne može ništa. Znači, to je zapravo, da kažem, jedan od novih alata koji rešava dio gde do sad nije bilo pravog alata.
Jednostavno, ljudi su pokušali, šta znam, vilicama zabijati ekser umjesto čekića. To je sad čekić, ako me shvatate, da dajem usporedbu. Prema tome, oni su dobili onaj pravi alat za taj posao, za taj dio posla, ali kako sam objasnio na početku, autizam liječi se, tretira se na 3 područja i većinu tih područja, za većinu tih područja pristojni su specijaliste za ta područja. A ti specijalista najčešće su ili specijalni pedagogi, ili su to doktori, ili laboratoriji, što normalno, jer to je sve poduprto laboratorijima. Morate shvatiti nešto. Autističko dete, ako je neverbalno, ona nije u stanju reći šta mu fali, šta je loše s njim, pa jedini način da to saznaš su laboratorijski testovi. Nema druge. Ili možeš, ako pređeš u neku alternativu, možeš ići pa nekom bajalicom preko njega, ali ti ga nećeš izliječiti. Jer bajalica neće otkloniti toksične metale iz mozga. Nikako. Меѓутоа, целиот процес останува ист, само што се вклучува во целиот тој процес оној додаток кој што вие го имате откриено. To je dodatna karika koja sad rešava čitav proces. Тоа е тоа што ги чисти отровите во мозокот. Отровни метали из мозга. Отровните метали во мозокот. Time se deblokira mozak i time sad proces koji je i ranije bio efikasan, ali mu je falio jedan dio da bi bio kompletan. Sad je kompletan i sad je efikasan. Prema tome, treba shvatiti da tu nije stvar u tome da li si doktor, nisi doktor, ali ne treba da se odbacuje ono što oficijalna medicina može da ponudi. Dijagnostika je tu jako dobra. Zašto da ja pravim vlastiti dijagnostični laboratorij kad je već to napravljeno? U nekim stvarima oni imaju prave alate i znaju da rade. Zašto ja sad da izmišljam toplu vodu ovde? Prema tome, ako stvarno hoćeš dobro djetetu i pomoć roditeljima, onda normalno da napraviš kompletan sistem gdje se onda to dijete rehabilitira. Znači, tu, ali vidite, taj izraz, taj reč biomedicinski neko shvaća kao alternativu, nažalost. Ние потенцираме дека тоа сепак не е така. Pa vidite, šta da kažem, ako ljudi ne shvaćaju šta to znači, mogu uzeti rečnik pa si proveriti. Jednostavno. Сакала да ве прашам, бидејќи претпоставам дека од оние досегашни ваши искуства кои што ги имате во однос на додатокот кој што го користат за третманот за аутизам, колку време е потребно, дали повеќе време е потребно да се доведе аутизмот во ред кај децата што се поголеми или помали? Има ли тука некоја разлика? Има разлика. Так. Има разлика у томе колико е почетни степен аутизма. Има разлика у томе колико е дете старо кога почне с третмањем. Так. Младше дете брже се опоравља. Побрзо, значи во секој случај има разлика. To je razlika. Onda brže napretke se postiže kod početno visokih stepena autizma, jer su brže i vidljivi. Recimo, kad radimo po ATEC brojevima, ono što sam pre napomenuo, recimo operacije matičnim ćelijom daju negde između 7 i 9 poena napretka mesečno za recimo na 6 meseci. To znači toliko poena pade broj ATEC. On ide od 0 do 180, 180 je najgore moguće. Znači, mi imamo trenutno pad ATEC 51 poen u 6 nedelja kod jedne makedonske familije i to je momentalno svetski rekord. Prema tome, toliko brzo, ali treba shvatiti nešto, to nije linearno. Prema tome, što više se bližiš ATEC-u 0, što znači potpuno ništa od autizma, to sporije ide proces jer je kriva, jer nije linearna. Znači,
Ali to nije tako problem, jer dijete kad padne negdje ispod, šta znam, 20, atek 20, ono postoji toliko vodljivo i toliko već napretka u verbalnom i sve, da mogu raditi specijalno pedagogiji, logopediji i tako dalje, da mogu raditi svoj posao. Jer pre toga teško je raditi posao njima, jer dete ima blokiran mozak, ne shvaća šta hoćeš od njega. Shvaćate? Tu je, znači, prvi dio liječenja... Znači, odi po nekoj redosled. Da, ide po nekoj redosled. Prvi redosled svakako su dijete, ustanovljenje takozvanih peptida, znači blokiranje, znači rehabilitacija ili bar blokada toga da bi kroz polupropusno crevo novi otrovi ulazili u mozak. Time se počesto dijete smiruje, jer ti otrovi ga nadražuju, ali time polako time se priprema, da kažem, podlaga, znači temelj, da se onda može napraviti detoks. Taj detoks u prvom fazi čisti mozak, u drugoj fazi pomaže da se otkloni problem polupropusnog crijeva. Znači imamo iz nekih doktora, jedna od posljednjih doktorica koja ne voli baš moj preparat, ali ustanovila kod dečka koji se leči njime, zapravo ili tretira njime, ona je ustanovila da nema više sindrom polupropusnog crijeva. Znači otišla je, dala mu je da napravi laboratorijske testove i oni su dokazali da je dijete faktičko izašlo, ne samo iz samog spektra, nego da i taj sindrom koji je tipičan za autizam, dosta čest, da nema više. Znači, ostala je, da kažem, preosjetljivost na jaja, ali osjetljivost na gluten i kazein otišao, nema više. Prema tome, time se dokazuje da uz neko dovoljno vreme da se može istretirati do kraja, znači rešiti problem kod svakoga više manje. Znači, neću reći baš kod svakoga, jer moguće je da ima neko i druge popratne probleme, pa dok ih ne nađeš, ne možeš ih tretirati. Так. Кога исто така напоминавме и за центарот во Охрид, кој што треба да се отвори, па ме интересира се промени нешто околу преговорите, до каде се работите, да ни информирате, кога од прилика би можеле да очекуваме да се отвори? Комуникација иде у правом правцу. Sad već smo počeli skupljati znači, financije da se to počne graditi. Dogovaramo oko mjesta i tako. Znači, polako ide, ali ide u pravom pravcu. Vidite ovako, mi imamo neki radni, da kažem, cilj da se možda to otvori do kraja ove godine, ali ako bude pola godine kasnije, to neće biti problem. Jer bitno je da se to napravi, da se to otvori. A ideja tog centra nije jedan preparat, da se shvatimo. Tako, da. Što je bila sušnost pa čak i da je iz zlata. Nije to to. Prema tome, taj preparat kako daje znači onu kariku što je falila, omogućava da lakše to napravimo samo, ali ideja je u tome da se tu zgrupira najbolje tretmaje autizma iz čitavog sveta. Znači, ili u vidu gostujućih doktora, ili u vidu prenosa znanja, znači koncentracije znanja na jednom mjestu i da se time napravi prvi svjetski centar gdje se stvarno autista uđe kao autista i izađe kao zdravo dijete. Prema tome da se ga stvarno liječi kao bolest. Ali kad pričamo o liječenju, morate shvatiti i to. I te testove što sad rade znači djeca koji uzimaju moj preparat, te testove određuju doktori njihovi. Tako. Ja nisam doktor, pa prema tome nemam pravo da bi nešto tako propisao. Jer laboratoriji tražuju licenciju. Така, како што кажавме, сепак се вклучени докторите, значи не се изоставени. Нормално, морају да буде. Так. Нема туде. Кажете ми, зашто токму одбравте во Македонија Охрид и покрај аутизмот, што друго ќе се третира? Кои заболувања?
Ovako, ajde idemo redom. Redom. Ohrid, mislim da je sad već poznato da mi je žena Ohridžanka iz familije Matlijevski. Ona je inače unuka od Nikole Matlijevske paše, što je bio i gradonačelnik i, da kažem, velika osoba. Makedonski zet, ohridski ja mislim zet. Ne samo za Ohrid, ja mislim čak za Makedoniju svoje vremena. Napravi puno. I to je bio zapravo razlog zašto sam ja dolazio sa ženom par puta u Ohrid. Mi smo se, da se povezala malo familija, mi smo malo izgubili kontakte. Živjela ona u Sloveniji, oni tu. I onda kad smo počeli razmišljati o centru, znači nismo mi počeli razmišljati o centru u septembru 2016. kad smo počeli liječiti ili tretirati ljude sa autizmom na neki novi način, nego počeli smo razmišljati kad smo imali rezultate. Jer dok nemaš rezultate, ti imaš samo teorije. A teorija sama po sebi ne može da pomaže nikome. Znači, kako kažu neki doktori, evidence-based medicine, to da, znači ono što leži na dokazima. Prema tome, kad imamo jednom rezultate, onda znamo da, onda je došla ta ideja da se napravi tako centar. Takav, deka bi bilo dobro. I onda normalno počneš razmišljati koja bi bila lokacija najbolja. Ja sam prošao više manje čitavu Europu svojevremeno, prema tome podosta su mi poznate lokacije i moram reći da se mi Ohrid sviđa. Ima sve elemente koje bih htio. Znači, zapravo je neokrnjen biser prirode još ostao, zbog toga što nema neke teške industrije, nečega što bi prljalo, a istovremeno ima međunarodni aeroport. Prema tome imaš sve što trebaš bitno da možeš odmah krenuti sa nekim međunarodnim centrom. Podudaram međunarodni centar, iako će biti verovatno ideja i to da dio dobiti se namere tom žitelju Makedonije ili lokalnom žitelju koja nema dovoljno novca za praćenje takvog, da kažem, tretmaja, pa da se iz toga financira. Znači, za njih će biti to besplatno, ali kako kažu, uvijek to što je besplatno, uvijek neko plaća na kraju. Tako. Dobro, i samo da napomineme, pokraj autizmot, koji zaboluvanja ke se tretirajo po centru? Ovako, autizam jeste... Nevrološkite? Autizam jeste jedna od neurodegenerativnih bolesti oficijalno, pa prema tome mi smo isto pokušali sa drugim tim bolestima i sa uspehom. Jedna od tih je Friedreichova ataksija, multipla skleroza, Alzheimer, Parkinson, demencija i slično. Znači, na svim tim pravcima pokazali su se napreci. Znači, poboljšanje situacije, i to ne mala, i zbog toga smo krenuli u tom pravcu, jer se pokazalo da preparat, jako možda i nije to što se traži neki lijek za te stvari, sad moram reći da to možda i nije nešto što će izliječiti te ljude, ali sigurno je jedan, da kažem, veliki korak u tom pravcu, pa prema tome tu treba napraviti trust mozgova iz čitavog sveta, baš zbog toga, i to je moja ideja, ali nema veze. Imam već podršku iz čitavog sveta, nisam više usamljen. Sakate da kažete deka vo centarot taj trust mozgova trebao bi, da kažem, da nađe rješenja na osnovu toga što je već postignuto. Znači, da ako možda i nije to sada konačno rješenje, da mi nađemo ono rješenje. Znači, sad pričam u množini, jer ja ću biti dio tog tima, možda neko koji nosi neku viziju, ali opet neću biti jedini što će raditi. Da li će biti vključeni doktori od nadvor? Pa vidite ovako... U što ne je definirano? Mi očekujemo da će imati doktore koji će biti gostujući iz čitavog sveta, a bit će normalno osoblje koji će biti odavde.
Jedino što verovatno će biti drugi jezik u ovom centru ili čak prvi engleski. Prema tome, to ne zbog mene, zbog pacijenta. Ali ja mislim da će dosta medicinskog osoblja ovdje moći se angažirati u tome kao nekom specijalističnom okruženju. Znači, nije sad direktor tog centra, sigurno neće biti ja, nego će biti verovatno neko koji je menadžer i doktor istovremeno. Jer treba ta kombinacija da to može držati. Кога споминавте само уште некако како за крај дека ќе бидат привилегирани оние кои што се од Македонија, кажавте дека ќе на некој начин ќе може и да се лекуваат бесплатно. Дали ќе имаат предност оние семејства кои што се навистина во тешка финансиска состојба, дали ќе го имате предвид? Да, али ја мислим да ćemo препустити одлучување официјални службам у Македонија да нам прате те луѓе. Значи, ќе има соработка и со одредени институции. Видите, то су везане ствари кои су везане на лични податке. Па зашто би требало ја да пречекирам све лични податке, каде имате, рецимо, социјална служба и слично, кои веќе раде с тиме, па према томе, на нима би било onda, znači na njima i na njihovim pedijatrima od te dece, bilo bi to da nekako preporučuju, odlučuju koji bi došao u taj besplatni program. Prema tome, nije, vidite ovako, ja ljudi ne znam lično ti svih i prema tome da bi sad rekli, a sad će on odlučivati, to bi bilo glupo. Да, сигурно треба да има некоја институција која што ќе биде во соработка со вас и која што то je sva ideja. Дава линк и комуникација со оние кои што имаат. Jer mi na taj način pokušavamo okolini vratiti dio toga što nam pruži usluge, pa prema tome i normalno je da se onda uključi oficijalne, da kažem, institucije koje već, znači koji bi samo, da kažem, nadgradili svoj posao. Ајде уште еднаш вака да заокружиме на крајот, значи за сите оние кои што не следа, еден заклучок да донесеме од сето ова што достига го говоревме. Значи, со мене денес во емисијата Ваш термин беше Зоран Дерновшек, кој што е иноватор од Словенија, моментално живее во Италија. Значи, говоревме за оној додаток во исхраната кој што го има откриено, кој што се вклучува во третманот на децата со аутизам. Уште еднаш да потенцираме, значи, овој додаток се користи во третманот покрај сите оние доктори кои што се вклучени во лекувањето на сите овие деца, да не дојде до некоја забуна, значи, комплетниот тим кој што се грижи за детето со вклучување на додатокот кој што го има откриено господинот Зоран Дерновшек. Ви благодарам и денес за гостувањето, ви посакувам успех во она што го работите, и секако многу скоро еве да се отвори центарот во Охрид и да можат сите оние кои што имаат проблем да... Ја мислим да ќе бити то центар кој ќе докажат да комплементарна медицина која базира на резултатима ради. Уистину ради. А да ќе можда мање бити оно што кажу тај дио медицина кој базира само на вери, да ќе можда мање биće изражен овде. Благодарам уште еднаш и посакувам многу успех. Хвала. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодариме на вниманието. Секако до следното издание на емисијата Ваш термин ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје.